Ahe, ejaha ka Sithole nakambe hosi a yivi na hina. Ku na nghoma yin'wanyani ya nkulukumba wun'wani wa le Maputo va ri i Fernando Xivuri, yi ri swikarato swa misava leyi, swikarato swa misava leyi u nga za u tsukula muti, swikarato swa misava leyi, swikarato swa misava leyi u nga za u tsukula muti. A loko vona wanuna na ha rhendzelekela u ku swo famba kahle swa vavisa mbilwini. A loko vona wanuna na ha rhendzelekela u ku swo famba kahle swa vavisa mbilwini. I maxangu ya vutomi va ka hina, maxangu ya vutomi. I Sithole ni ponisiwile na xirhandza Xikwembu ene ni product ya vanhu. Ni vitaniwe eka dimension yin'wanyani ya ku tika ngopfu. A hi vangaki va nga yimelanaka na timhaka leti ni yimelanaka na tona. Van'wanyani va nga vona loko ni ta vulavula emahlweni ka vanhu, ni ta vulavula ni endla ti-video ni live streama eka ti-channel va kuma swa olova. Swa olova hi ku swi endla ina, mara ti-attack leti hlanganaka na toho hikokwalaho ka ku rivila swihundla tindzima ngopfu. N'wana le kaya vutomi bya tika. Namuntlha ni lava ku teka nkarhi lowu ni ya vulavula hi timhaka tin'wani ta ku tika ngopfu, mara ni ta tsakela ku rhanga ni khongela ku hi ta kota ku va ni na loko loyi a nga ta yingisela a yingiseli a wu twa message lowu, because timhaka leti ni nga ta ni ya tikhumba ti fambisana ngopfu na ximoya. Ene swilo leswi fambisanaka na ximoya a hi vangaki va twisisaka timhaka ta le ka ximoya, only few lava kotaka ku twisisa va khoma loko swi ri karhi swi vulavuriwa. Hikuva leswi swi vulavuriwaka hi nomu loko u swi twa hi tindleve swi fanele swi endla sense emoyeni, ende ku moya wu ta kota ku tshunxeka hi loko u kota ku twisisa ku leswi vulavuriwaka swi fambisana na yini, swi ku pfuna hi yini. A hi tindleve ti nga ta kota ku pfuneka, kambe i mihleketo na moya na mbilu leyi nga ta yamukela leswi vulavuriwaka ivi swi processa swi kuma ndhawu endzeni ka wena. A hi khongeli. Papa, evitweni ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta, Xikwembu xa mina wa kwetsima wa tshembeka, na ha ya ni ya vulavula timhaka leti n'wini wa matimba hinkwawo ku nga vulavuleki mina. Xikwembu xa matimba, u ni vitane ku n'wini wa matimba ku wena u ta vulavula hi mina. U ni vitane ku ni ta va xibya lexi u nga ta xi tirhisa xi ya evanhwini xi ya xi ya deliver e message lowu taka hi le ka wena hosi. Na tshemba n'wini wa matimba hinkwawo ku laha u ni rhumaka kona Xikwembu mitirho ya wena yi fika yi vulavula. Ha Kreste Yesu wa Nazareta, na majambu lama Xikwembu teka ndhawu vulavula na loyi a nga ta yingisela, vulavula na munhu loyi a nga ta twa timhaka leti. N'wini wa matimba a va pfuneki hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta. A ni na matimba Xikwembu xa mina, kambe hi wena n'wana matimba. A ni na vutlhari Xikwembu, kambe vutlhari byi ta hi le ka wena. N'wini wa matimba vulavula na le ka loko nkarhi. Amen. Vana va Xikwembu, ni lava hi ya vulavula timhaka ta ku tika ngopfu. Ni vuleni ka previous video leyi ni nga hi recorda ya ku khendla hi Nkwembu. Ku na swin'wana futhi ni nga fika ni ya swi thinta ka video yin'wanyani ya ku fambisana na timhaka leti ni nga ta vulavula hi tona namuntlha. Timhaka leti ti lehe ngopfu. Problem i ku vuton'wini hi hlangana swirhalanganya swa ku swirhalanganya leswi hi ba hi nga swi voni hi ku i swilo swa ximoya leswi lavaka vanhu lava nga ta dzika va ya lava swihundla va vuya na swona va kota ku pfuna van'wanyana. Hikuva a hi vangaki lava nga kotaka ku ya va ku dzika va landza timhaka leti va vuya va ta vulavula hi tona. Van'wanyani loko va dzika va tikuma timhaka leti va vuya va sungula ku lava ku vulavula hi tona. Van'wanyani va vabya, van'wanyani va chayisiwa hi timovha, van'wanyani ku endleka swilo swin'wana swa ku munhu a nga helelana hi ntirho nkarhi wun'wana loko ku ri ku wa tirha ku endleka swilo swa ka swi nga twisiseki hi timhaka ta ku tsundzuka leswaku timhaka leti ni ti exposaka i timhaka leti Satan a nga laveki ku vanhu va ti tiva. I timhaka leti madimoni ma lwaka na swa ku vanhu onge va nga tshama va pfaleke matihlo ku va fela munyameni. Vanhu va yiveriwa leswi nga swa voho, leswi Xikwembu xi nga va nyika swoho va nga se ze va bebukiwa. Loko va fika misaveni ivi va yiveriwa. So ku laveka vanhu lava nga ta famba va khoma timfihlakalo leti va vuya va ta pfuna vanhu ku vanhu va ta kota ku pfuneka. I xiyini lexi faneleke va xi endla evuton'wini. Hikuva loko hi languta vanhu namuntlha va xanisiwa hi swilo swa ximoya, va xanisiwa hi swilo swa ximoya
va yini va dyondza eswikolweni va vuya na ti-degree na ti-diploma va yini va dyondzela mitirho va vuya mara vo tshama va biwa hi maalitari va biwa hi swilo leswi va kalaka va nga swi voneki va biwa hi swilo swa kusukela ka magandzelo va biwa hi swilo leswi nga fambaka halatiwa tingati ku vulavuriwa ivi ku establisheka ti-altar leti ti ya va khoma va nga humeleli evuton'wini. That was my introduction. Ni kombela u subscribe loko vona video leyi onge u nga subscribe u nga heteleli hikuva u yingisa ntsena vanhu va ku tala va languta ti-video va yingisela va pfuneka va nga subscribe loko u nga subscribe vanhu a va pfuneki loko subscribe u pfuna ku channel leyi kula hi ta kota ku va hi pfuna van'wanyani ku va kuma information leyi subscribe u tlhela u hita ku na xin'wana xibelana nyana kwala ka YouTube loko u pressa nyana xoho xibelani lexiya and then ku kota ku van'wani va kota ku pfuneka hi information leyi na wo va ka u yi kumeni a hi fambi ya vulavula ku na mhaka yi nga swikarhato endzeni ka mindyangu ku na mhaka yi tikaka ngopfu loko swi ta eka vana va ndoda maxangu ya vutomi evuton'wini ku na maxangu problem i ku vanhu loko vona munhu a famba laya u nga ku swi tshamisekile kasi a swi tshamisekanga swi nyingi ngopfu leswi n'wi dyaka munhu u ngo vona munhu a hlambe a saseka kasi endzeni a nga ha ri munhu hambi hi suicide ku ti dlaya kunene a nga swi endla swoleswo hikuva leswi nga le ndzeni a swi voniwi hina hi vona leswi nga le handle hi vona swi ri swo kasi munhu endzeni i wafa munhu endzeni i polini swikarhato swa misava maxangu ya vutomi ni lake ya vulavula hi ndyangu lowu ku nga famba ku ya nghena timhaka ku nga landziwa swa ku landziwa loko swi landziwini loyi a nga landza swoho a vuya na swo la kaya loko a vuya na swo la kaya loko a ya a swi landza ye i suke a ri na mihleketo ya ku maybe i twa ku xaniseka evuton'wini loko a xaniseka evuton'wini a hetelela a vona nga ku ntirho na lava a ni wu kuma kumbe ni lava swa ku tlula leswi ni nga na swona a suka munhu van'wanyani vo recruitiwa hi van'wanyani vo suka va swi hleketa ku loko no famba ni ya lava n'anga yo karhi ni boha kumbe ni khendla kumbe ni tlakusa hikuva laha ka timhaka ta ku karhi khendla ku na munhu loyi a lavaka ku ya khendla for example ni suka ni swi vona ku ni muchumayeri na chumayela mara problem ni nga tshembi ku Xikwembu vhangeli lexi nga ni nyika yona yi famba na matimba ni hetelela ni famba ni ya lava matimba ku ri ku a ni chumayela rito ra Xikwembu na ri tiva Bible na yi tiva mara problem i ku ni hetelela ni va convinced hi ku vona van'wanyana lava tsutsumaka ka tilayini ta vona endzeni ka timhaka leti u ngo yo nikiwa to kumbe talenta leyi u nga nikiwa yona u nga compete na van'wanyana hikuva leswi u nga nikiwa swona swi fit for we swi ringane wena endzeni ka timhaka ta Xikwembu swi tika ngopfu hikuva hi kuma ku ri na vavhangeli endzeni ka fivefold ku na vavhangeli ku na vaprofeta ku na vadyondzisi ku na pastor pastoring the churches hi mukhuva wolowo u kuma fivefold loko se yi helelini un'wana na un'wanyana i ta tsutsuma eka layini ya yehe hi ku ya leswi a nga vitanisiwa xiswona problem ya vanhu va lava ku imitate vanhu van'wana va lava ku compete na vanhu van'wanyana u nge compete na vanhu van'wanyana ene Xikwembu lexi nga ku vitanela kona xi ta endla xoko xi ku nyika i matimba ya ku yimela eswiyimo hambiloko swi ta swi tika laha u nga vitaneliwa kona now a ni vulavula hi vanhu lava nga vitaneriwa va nga vitaneriwa ku vanhu va ta tirha ntirho wo karhi munhu loko a ri anointed anointiwe for ntirho wo karhi now loko munhu a ri anointed i anointiwe ku tsutsuma eka level yo karhi vanhu hinkwavo lava Xikwembu xi nga va vitana ku va ta serve purpose endlini ya Xikwembu va vitaniwe hi ku ya hi purpose ya Xikwembu ene Xikwembu xi va pfulela na ti-office leti va nga ta operate ka tona a wu ri ni vulavula na vanhu ti-young pastor leti va lavaka ti-appointers ti-SAP pastors self-appointed pastors lavaka va suka va twa onge va anointiwini va suka hi ku va tiva ti-scripture ta Bible va suka va tibyela hi ku va fanele va ya minister evangeli va sukuyima va lava ku ya minister evangeli a wu ri ku byela ku Xikwembu lexi nga se xi confirma ku u nga sukuyima u ya wina ti-soul u nga sukuyima u ya chumayela u ta famba u va na problem endleleni reason i ku Xikwembu xi fanele xi rhanga xi confirma eka riendzo leri u ri tekaka because riendzo leri a ri olovanga riendzo leri famba na ti-challenge ene loko u chumayela u ri laha mahlweni u twa swi nandzika u twa onge swi helelaka kwalaya hi ri la mihloti loko hi ri tindlwini ta hina hi ri la mihloti eswihundleni la Sathana xi ku panichaka u swi twa swa ku vona laha a ni yali Xikwembu na xi tshemba u twa u helela na hi ku tshemba mara mhakankulu lexi nga ta ku pfuna i ku u na timintsu na ndzeni ka vhangeli leyi na wa swi twisisa ku u famba na mani na loko u nga se swi twisisa swoleswo n'wana le kaya
u ta tikuma u dya xijoho endzeni ka vhangeli, u ta tikuma u titwa ku ha famba na xikwembu kasi xikwembu se xi chiftini ka wena, hi ku u ta sungula xa ku sungula ku ta va na competition, u ta lava ku endla ku fana na van'wanyana kumbe u endla ku lava ku tlula van'wanyana. Endzeni ka ndlu na xikwembu, ndzeni ka yindlu ya xikwembu a ku na loyi a tirhaka ku tlula un'wanyana, un'wana na un'wanyana i vitaneliwe ka layini ya yena. Xikwembu xi tiva matimba la xi nga ku nyika wona, xi tiva vutlhari lebyi xi nga ku nyika byona, ku xikwembu hi xo xi tirhaka hi vanhu. A hi tlheleli a ni ta ku dzika ngopfu kokwalano, ni teka wena maxangu ya vutomi. Nkosi yami, maxangu ya vutomi. A hi fambi hi ya languta nsinya ekaya. Loko hi vulavula hi nsinya ekaya, ni vulavula hi ndyangu la vana va ndoda va nga bebukiwa hi ndoda, va nga tswariwa hi ndoda. Papa a mi bebukini ni n'wi nyika xikombiso hi majaha ya 5. Loko papa a mi bebukini mi ri majaha ya 5 a ri nsinya. Papa loko a ri nsinya n'wina mi va marhavi. A hi tshiki vaxisati hi languta ngopfu ka madoda, vaxisati hi ta va khumba loko hi ya mahlweni. A hi nge emibebuke mi ri mune papa a ri nsinya n'wina mi va marhavi. Reason ya ku ni mi vitana hi marhavi magaji i ku loko papa a mi bebuka mi ri va xinuna, loko mi kula mi boheka ku huma mindyangu mi ya kurisa mindyangu ya papa mi kurisa xivongo. Loko mi kulisa xivongo, loko va ku mina ni Sithole, laya kandzisana ya mehe loyi wa ku ni landzeta ku wa mfana na ye hi le ka Sithole, lowun'wanyani ka buti lonkulu hi le ka Sithole, laya hi le ka Sithole, le hi le ka Sithole. Mhaka nkulu laha eka ndyangu lowu, eka nsinya lowu, ku famba ku va na timhaka leti fanelaka ti endliwa kumbe leti kalaka ti nga endliwanga. Papa loko a ri nsinya a teta, xivutiso i ku hi kurisisa ku yini leswi a nga hi kurisisa swo papa. Hi famba endleleni hi ya adapta ka, hi ya tshama ka swo, van'wanyana va hetelela va huma ka swo hi ku titwa onge se va kulini se va nga tiyimela. Now xivutiso i ku leswi mi nga kurisiwa xiswo ekaya hi nsinya, nsinya loku nga papa a ri na timintsu na? Because timintsu leti a ri na to a ti ri hi kwini sayiti ra kona, hi ku hi nga rivali ku endzeni ka timhaka leti hi vulavulaka hi tona ku na ku va na timintsu endlwini ya xikwembu, ku na ku va na timintsu eka tialitari ta munyama. Ene tialitari ta munyama hi nga rivali ku ku na swilo leswi Sathane a nga swi endla ku hi swi twa onge swi sasekile loko hi swi endla. Swa nandzika futhi loko hi tsutsuma ndzeni ka swoho, mara loko hi nga ri na mhaka na timhaka ta mfumo wa tilo a swi na mhaka. Hi nga hanya ka swoho a ku na problemo, hi endla swilo leswi hinkwaswo swi endlaka hi vanhu hinkwavo a ku na problemo. U ri wanuna u tekini u ri na nsati u humela handle u ya jola a hi problemo. Hi ku i swilo leswi swi nga maalitari leswi nga endliwa ku swi va koho emisaveni, mara lava va nga hlantswiwa hi ngati ya Yesu va nga ponisiwa va swi tiva ku swa yila a va fanelanga ku va swi endla. Hi vanhu lava va twisisaka ku loko va hundza ka misava leyi a va nga heleli ka misava leyi, va fanele va ya kwini loko vutomi byi hela, loko masiku ya vutomi ma hela va fanele va ya kwini, va ya eka tatana etilweni. Ni vulavula hi vanhu lava va tirhelaka mfumo wa tilo. A hi hinkwavo va nga le ndzeni ka tikereke va nga ta vona mfumo wa tilo, va koho vanhu lava tirhelaka mfumo wa tilo va nga ri ndzeni ka tikereke, a ri na mbilu ya kahle, a ri na mbilu ya ku hanana, a ri na moya wa kahle, so a ri na pure soul, munhu wa kahle. Xikwembu xi n'wi endle a va munhu wa ntwela vusiwana, munhu wa ku kota ku tiva munhu un'wanyana, munhu wa ku vona vanhu lava xanisekaka a va pfuna. Ku na vanhu lava nga ta vona mfumo wa matilo va nga se tshama va nghena eminyangweni ya kereke. Lexi nga ta endla va vona mfumo wa matilo i ku va endle ku rhandza ka xikwembu, va tirhele xikwembu, va nga zanga va tshinela endzeni ka tikereke, hi ku kereke it's a building. Ene kereke leyi hi vonaka masiku lama hi ngo liya i kereke hi languta building, mara kereke ya ntiyiso yi va yi ri mbilwini ya munhu. That is why eka ti-building leti nghenaka ka toho hi ya dyondzisa vanhu ku va fanele va endlisa ku yini, va hanyisa ku yini vutomi bya Xikreste, va fanele va hanyisa ku yini vutomi bya vukululama, va fanele va hanyisa ku yini vutomi bya ku tiva ku hanana, va fanele va hanyisa ku yini vutomi bya ku accommodate vanhu hinkwavo. Hi vona vazalwana va namuntlha loko va ponisiwini va ku hi ponisiwini va sungula ku ti isolate, va suka exikarhi ka lava va johaka, va ku hina va nga hi johisa, va joha ngopfu vanhu lava xijoho xa vo xi nga hi namarhela. A wu ri ni ku byela n'wana le kaya, a xijoho a xi tihile ka vanhu lava ya u vonaka onge va ta ku namarheta xijoho. Xijoho xi koho xi ta hile ka Sathane. Sathane i distribute madimoni yakwe ku vanhu va johisiwa hi madimoni. Vanhu lava ya va ri vajohi va ku va ri swidakwa i vanhu va Xikwembu lava ni daka we u ngo wa kholwa u va landza. Why ni vula marito lama? Kreste Yesu loko a ta emisaveni a nga telanga lavo lulama, i ri mina ni tele vajohi. Hi marito man'wanyana a ku na vhangeli loko ku nga ri na vajohi. We u ngo u ponisiwini wa kholwa,
hi la ku vona mitirho hi loko u famba u landza lava va nga vajohi u fika u tshama na lava nga vajohi u tshama u dya na lava nga vajohi u endla swilo na lava nga vajohi mara u titiva ku we u yele ku ya va wina yi ri Bibele hina hi munyu wa misava munyu wu nga lunga njhani wu nga nghenanga eka n'wandhawu na munyu wu fanele wu lunga la ku fanelaka ku sala ku twakala munyu ko loko hi ri munyu hi fanele hi ya nghena ndzeni ka lava hi fanelaka hi va lunga hi nge tirhi ntirho wa Xikwembu hi tshama hi ri vazalwana ntsena hi titiva hi ri hexe ntsena hi fanele hi huma hi landza va lava va ngo i vajohi hi va nyika rirhandzu Kreste Yesu a wina vanhu hi rirhandzu a wina tisoul hi ku va komba rirhandzu a va dyondzisa tidyondzo ta mfumo wa tilo wa yi kuma mhaka leyi now a ni nga la ku dzika ngopfu kokwalani se ni tirhise 15 minutes ya wena a wu ri ni tirhisa i 10 minutes nyana leyi nga sala eka mhaka leyi ni teri maxangu ya vutomi tatana loko a ri nsinya hina hi ri marhavi hi famba hi ya ka mimiti loko hi famba hi ya ka mimiti mhakankulu i ku eka timintsu ta tatana i hi dyondzise yini loko hi ha kula ku na timhaka ta ku emindyangwini ya ku tala a ku na Yesu mindyangwini ya ku tala a va ponisiwanga mindyangwini ya ku tala vo hanya vutomi njhe and ku na mindyangu ya ku tala yi nga na magandzelo lama hi gandzela ka wona vapapa va hi dyondzisa swa ku na ka phahliwa la kaya ku xaviwa tinguva ku vulavuriwa na va le hansi ni vulavuleni eka video liya ya ku khendla hi nkwembu famba u ya nghena ka YouTube ya wena u languta video leyi ngo ku khendla hi nkwembu because la a ni nge dziki ngopfu hi timhaka leti ni vulavuleni hi vafi ni vulavuleni hi ku va tirhisisiwa ku yini vafi hi mastara ku nga Satan now vafi va hina a hi mademoni vafi va hina i varhandziwa va hina vakokwani va hina lava nga hundza emisaveni i varhandziwa va hina hi va tsundzuka kambe a hi va dzunisi a hi va gandzeli so a ni nge dziki ngopfu ka mhaka leyi so loko papa ekaya a hi dyondzisa ku la kaya ka phahliwa ku na gandzelo la kaya hi vitana mani na mani hi vulavula na vona ku kota ku pfuleka tindlela now problem leyi hi nga ta famba hi va na yo la i ku eka generation ya vapapa lava taka hi kona a swi endleki ku nga ri na vanhu lava nga joha a ku nge endleki ku nga ri na lava nga dlaya endzhaku vakokwana ku tsala vakokwana a swi nge endleki ku nga ri na lava nga va na minandzu ka mindyangu yin'wanyana that is why hi kuma mindyangu ya ku tala ku ri na mixilo lexi va ngo i mudyiwa ka fiwa la kaya lembe rin'wana na rin'wana ka fiwa loko ko va ku nga fiwanga lembe leri takanaka njhani ku ta fiwa hi laha hi fambaka hi ya vona swilo leswi va ngo i mudyiwa u kuma swa ku ku na lava nga endla minandzu yo karhi a yi rihiwanga loyi a nga endla yo afa swi ya ba vana va munhu loko ku ri ku swi endla hi bava a nga ndoda hina hi nga sala hi nga vana va ndoda hi famba hi ya rhwala minandzu ya papa la hi fanele xilo lexiya loko xi vuya mudyiwa loyi loko vuya hina hi ku hi vana va ngati ya mukhalabye hi boheka ku va ni hi teka responsibility laha hi nga ta famba loko ku ri ku hi famba hi swi lava hi ya nghena tin'angeni hi fika hi swi lava va fika va hi byela swa ku hi mi fanele mi heleketa mudyiwa lowu nandzu lowu i wa ka mani mi ta byeriwa na xibongo fambani mi heleketa mudyiwa ni vulavuleni eka video leyi ya ku khendla hi nkwembu ku a mudyiwa u nge pfuki u kotini hi nyanga u nge pfuki u kotini hi ku heleketa hi nyanga maziyoni ma nge pfuki ma u kotini n'wana le kaya lexi nga sala i ku tshova majoko ku tshova tialtari ku huma endzeni ka magandzelo u teka Yesu hi yehe ntsena he is the only way ku va ni ku tshoveka i connection liya because swilo leswi hinkwaswo leswi tekaka wena swi fika swi ba n'we mi nga vana va ndoda swi ta hi mhaka ya connection ya ku n'we mi suka papa i mi byele ku loko a famba i mi byele ku ka phahliwa la kaya ene mi vita lava the moment mi khisama mi va vita mi rhamba connection ya mimoya liya yi nga na swikweleti swa la kaya ku na mimoya liya ya ku ya kolotiwa hi mikwembu ya la kaya n'we loko mi ze mi suka mi famba mi ya chela fole mi phahla mi vulavula na vona hi marito man'wani mi pfumela leswaku n'we mi ta rhwala xin'wana na xin'wanyana lexi nga endliwa hi lava nga hundza ene tsundzuka swa ku vunyingi bya vona lava nga huma ndzeni ka ti-generation ta n'wena va fambe va nga swi kotanga swa ku tala wo ta swi kotisa ku yini u ri ntukulu kumbe u ri n'wana the moment u suka u famba u ya vulavula na vanhu lavaya eximoyeni laya a ka ha vulavuli vona ku Bibele yi ku byela marito lama yi ri lava feke a va ha tivi nchumu ka buku ya Ecclesiastes yi ri lava feke a va ha tivi nchumu va lo etlela va rindze ku rila ka mhalamhala ku vani va pfuxiwa va ya avanyisiwa van'wani va ta avanyiseriwa ku lulameni van'wani va ta avanyiseriwa tiheleni wa yi twa mhaka so lava nga etlela va ha kotaka ku vani va ha tiva nchumu a hi vona va tivaka nchumu lava va nga etlela va kotaka ma ha communicate na vona
nganga yi fambe ya landza i connection yi vuye na gona yi vuye na ntundu yi vuye na rimitsu ku na timpandu ta matiko la munhu a fikaka a va na connection ya ku loko u ta ku nyika xiprofeto a ku byela a va khoma a vulavula na vona a hi vona va vulavulaka mark my words a hi vona va vulavulaka ku va ku vulavula mastara la nga le ndzhaku ka vona lexi endlaka ku mimoya ya vo yi tirhisiwa na ti-image ta vo ti tirhisiwa na ti-voice ta vo ti tirhisiwa i ku loko ku ri va hundze ka misava leyiwa va nga yamukelanga Kreste Yesu mimoya ya vo a yi kumanga ku ya pfaleriwa eparadise hi ku twana loko Yesu Kreste a fa eGolgotha yi ri Bibele i nghene i te loko a fa a yehla a ya hansi tiheleni a landza xikhiya lexi a xi tekiwe hi Sathani loko a nga xi tekela Adamu eEdeni loko a tekele Adamu xikhiya eEdeni hi wela ndzeni ka xidyoho Sathani loko hi wela ndzeni ka xidyoho a ri na matimba ya ku ya a ya pfula le etiheli le hansi eka paradise ya le hansi a ya endla yini a xanisa makholwa a xanisa vana va Xikwembu until va Abrahama hinkwavo lava va Ezekiya hinkwavo va Isaya Sathani a ha ri na access ya ku ya a ya va xanisa mara Yesu Kreste loko a ta fa Golgotha a landza xikhiya xa ku ya pfula le eka paradise ya le hansi a va pfulela yi ri Bibele va vonakale va famba eswitarateni swa le Yerusalema va vonakala hi nyama va voniwini loko va pfuleriwa le ka paradise ya le hansi va rindza Yesu hi siku ra vunharhu Yesu loko a pfuka yi ri Bibele i ya va pfulela ka paradise ya le henhla a va nghenisa kona se lava ka wehe va ku loko va fa a va kumanga ku rhula hi yo mhaka a va nghenanga paradise loko a va nghenini paradise xikhiya lexi Yesu a nga xi landza eka paradise ya le hansi loko a ta teka va Ezekiya na va Abraham na va Isaya a ya va pfalela eka paradise ya le henhla a va teka a ya va pfalela ka paradise ya le henhla that is why mimoya ya vo yi na ku hlayiseka mimoya ya vo yi tengini la yi nga ko va yo rindza judgment seat ya mani ya Jehovah the great white throne loko u hlaya book ya Revelation so now lava va ku va ha kota ku vulavula va ha vulavula u va khoma hi tinganga na maziyo na vaprofeta a wu ri ni ku byela vaprofeta a va fani ku na vaprofeta va ku va na swiprofeti swa ku ta hi le ka Xikwembu ku na vaprofeta va profeta swiprofeti swa ku ta hi le ka mfumo wa munyama that is when u sungula so u vona enyamusoro manjheni a sungula a connecta the moment ku biwa comani kumbe a connecta loko a sungula ku connecta i connecta ka mimoya leya ka network liya yi nga n'wi nyika impandi leyi nga pasisa rimpandi leri van'wani va vuya matini the spirit of the marine va dyondzisiwa hi tindzundzhu matini va vuya tindzundzhu letiya hi toti a ti nga khoma ematimba lawa u fanelaka nganga yi ma tirhisaka so nganga liya yi na matimba manjheni ya ku loko yi vitana va le hansi va yo lava na vo va kalaka va nghenanga paradise va nga n'wi nyika vunyanga va hlangana na vafi va we va sungula ku communicate mhaka leyi endlekaka i ta ku byela xin'wana na xin'wanyana lexi nga xi fanelaka xi endleka ene nganga leyi na ku pfuna yi nga ku pfuna yi tlhela yi ku nyika swilo leswi nga ta swi ya ku pfuna u tlhela u humelela evuton'wini mara mhakankulu a wu ri ni ku tsundzuxa ku humelela ka we evuton'wini u nga humelelanga hi promise ya Xikwembu u humelele leswi u nga swi kuma hi le ka tialtari tin'wanyana rivala hi mfumo wa tilo hi ku we u ta tirha u tirhela swoho u ze u yafa u landzelela leswi va swi vulaka va le hansi lava kalaka va nga vulavuli va ri eparadise va vulavula va ri yini va ri ka department liya yin'wanyana la mimoya liya yi connectaka kona so hi ku komisa la ni nga ku vula ku loko nsinya ku nga papa a nga vanga na timintsu leti a nga mi dyondzisa toho ta le ka vhangeli a ve na timintsu leti a nga mi dyondzisa toho ta le ka ku dzika ngopfu ka timhaka ta magandzelo gandzelo is very very dangerous kuna video yin'wana ya mina nga yi uploada na yo u ta yi vona yi vulavulaka hi magandzelo gandzelo is very dangerous gandzelo loko ze u fika endhawini u khisama hi matsolo hambi u dlaya huku hambi u dlaya tuva hambi u dlaya homu hambi u dlaya mbuti hambi u dlaya yini loko ze ku halaka ngati ehansi yi halaka ngati u khisama hi matsolo u sungula ku vulavula that is the powerful altar I altari kumbe gandzelo leri nga khomaka muti wo walowo 500 years 1000 years hinkwayo ku nga ri na lwa humelelaka hi ku ya hi gandzelo leriya ngati is very that is why Satan a rhandza ngopfu ku tirhisa devil worship na satanism ku vanhu va collecta ngati ya phuziwa kwini in the space ya phuziwa kwini in the kingdom of the darkness why I khome xihundla Satan ku la ku nga na ngati ku na xihundla that is why hina manje Yesu loko fika Kreste I interacta hi ngati ya le Golgotha that is why the moment u karhi u khongela u vitana ngati ya Kreste Yesu u hlamtsiwa hi ngati ya Yesu Kreste na va loyi loko va fika a va ha ku kumi
u protected under the shield of the Holy Spirit, u protected under the force and the power of God himself. Ku vonakala ndzilo ka wehe. That is why va profita lava ku ta va fika va profita vanhu wehe va nge voni nchumu ka wehe because a wu le ka department ya vona. Mimfumo le i yimbirhi lava nga hale ka mfumo lowu va profitana hi xivoho hikuva le ka mfumo wa munyama ene va nga tlhela va pfunana hi xivoho va nyikana mimirhi va pfunana un'wana a tlhela a humelela a famba ya khendla a humelela un'wanyana va n'wi nyika a humelela tinhlanhla ti pfuleka. It's fine va pfunana hale hinkwaswo na lava loyanaka va loyana hale mara lava haleni valoyi va hale ka ku vonakala ka mfumo wa Xikwembu ku na malangavi ya ndzilo noyi a nge swi koti ku va ni a nghena haleni a ti endlela hikwale ku na malangavi ya ndzilo. Mprofeta wa haleni a nga swi koti ku ya vona timhaka ta haleni. That is why ku na vanhu lava profetekaka hikuva na vo va ha ri ka mfumo walowo va se amukela Kreste Yesu a va se fihliwa hi ngati maloko tsima a nga se tshama henhla ka vona. So lava haleni va profeta i va profeta lava nga matihlu ya vhangeli. Yi ri Bible bandla rin'wana na rin'wana ri fanele ri va na matihlu, which is a prophecy. Va profeta lava profetaka haleni i matihlu ya bandla i matihlu ya vhangeli leswaku nala loko a ta a nga bi hi nga swi vonanga ku na leswi nga le ku teni. So in other words va profeta lava haleni va profeta swiprofeto swa ku rhula, va profeta swiprofeto swa ku tlakusa bandla, va profeta swiprofeto leswi hataka Xikwembu xi va revealelaka swona ku swi fanele swi va alert ka bandla kumbe ku pfuna bandla. Mara leswi haleni swiprofeta hi xitalo u swi yingisa swi ta involve munhu wa vunharhu, swi ta involve ku a ku na anti xikarhi, ku na mzayi, ku na vanghana lava hanyaka na voho u va languta a va ku rhandzi. I swiprofeto swa ku holovisa leswi nga haleni, i swiprofeto swa ka swi nga ri na peace. And book ya va Efesa yi byela ku fambani mi ya chumela evangeli ya ku rhula, the gospel of peace leyi fambaka na swiprofeto swa ku rhula. Swiprofeto swa hale ka Xikwembu hambiloko ku va ku ri na madzolonga kumbe hasahasa leyi vonakalaka eka tiko ra ximoya a hi fika hi profeta hi ku byela swa ku mani wa ku loya kumbe mani endla yini, kambe hi fika hi ku Xikwembu a xi ku pfuni n'wana le kaya tlakusa masokisi ya ku khongela, Xikwembu xi ta ku pfuna ku na nyimpi leyi u fanelaka u yi lwa a hi lweni hi xikhongelo. Hambiloko hi swi vona ku imani swiprofeto swa haleni i matihlu ya bandla i swiprofeto swa ku rhula a swi holovisi loko ku ri ku hi ya kumana kahle la. Now papa loko a ta va a mi dyondzisini a nga dzikanga ka timintsu ta vhangeli a dzika ka timintsu ta swa magandzelo hi le nkinga se na heta. Vana va ndoda va humini hinkwavo mutini n'wana n'wana na muti wa yena kumbe ku yo sala lwa last born ku i xinto xa xichangani hi tiva swa ku loyi wa last born loko a ri mfana wa sala kaya sati ta teka a tshama kwala kaya a pfuxa muti wa papa. Leswi nga ta famba xi ya xi endleka vana va le kaya loko papa ku ri ku na leswi swi nga n'wi ba swi n'wi tsandza a gcina a fa nga swi lunghisanga swi ya sala ka n'we vana. Loko ri papa wa yehe kumbe papa wa yehe ku na swo karhi leswi va nga famba va swi landza kumbe ku ri swa ku va tisela mali kumbe ku ri swindachana kumbe a ku ri vatokoloxi kumbe ku ri nyoka kumbe ku ri xinsinyana xa ku xo cheletiwa hi swo karhi ku ya hi leswi va va ku nikisa swo loko u ya ku khendleni kwala. Loko a fa swilo swi sala la kaya n'we mi nga vana va munhu mi nga 4 mi ta boheka ku sala mibanana hi tinhloko hi ku loko papa a nga siyanga munhu loyi a nga ta sala a xi languta lexiya ku ta va na problem. Loko xi ta xi ya fika ka lwenkulu xi fika xi sungula ku xanisa ka vana va yena a nga ri na Jesu a nga ri na vhangeli a nga ponisiwanga a nga ri na protection ya moya lowo kwetsima lexi a nga ta xi endla i ta suka famba a ya swi lava. Loko a fika a swi kuma nyanga yi fika yi swi khoma yeyi ku ndzima swilo leswi swi sukela ka ba wa n'wena yehe ku na laha a nga swi tekako kumbe swi ta hi le ka muti wo karhi i swilo leswi mimoya leyi ya kolotiwa yi lava swo karhi la kaya. It's either mi dlaya homu mi famba mi teka mijiwalo mi khuluma na woho mi vulavula mi rhwala mi heleketa leswi va nga ta va n'anga mi byerisa swona mara a wu ri ku byela ku a ku na mijiwa u nga ta heta hi nyanga. Loko mi wo heleketini mahemba 2-3 years down the line swi ta vuya mi ta xaniseka hi marito man'wanyana. Leswi va ka swi ri la kaya la u nge pfuki u swi kotini hi ku famba u lava ku ya swi lunghisa wena swi tsandze va bava na vakokwani wa wena. Ti-altari leti nga mi khoma ku mi nga humeleli namuntlha u dyondzini mitirhweni a wu laviwi loko nghena ka relationship swilo a swi lunghi. Vasesi loko a fanele a tekiwa i to va n'wi rhandza swa xinkarhananyana nini i hundzuka xidina xin'wanyana a nga laviwi hi mamazala a nga laviwi hi vamakoti sweswo swi normal but se swi hetelela swi cinca manjheni a nga ha laviwi na munhu loyi a nga te wa n'wi rhandza
u kuma ku a nga ti endli se sasekeni swilo hinkwaswo i ti-altari i swilo leswi swi la kaya laha loko ku ri ku maboys lama loko a ma landza kokwana wa kokwana laha a ma n'wi fakela mali kokwana kuma ku a rima a pfuna ngopfu kuma ku nkarhi a ri na tigandaganda a ri na tihomu ta ku tala maboys lama swilo leswi a nga famba a swi landza vatokoloxi lavaya va fana lava ku koma a va ti bava a swi tiva kokwana a swi tiva swa ku endlisa ku yini hikuva n'wanyana a va khendle hi vana va vona u kuma swa ku va ku i n'wana wa le ndumbeni ku na vasesi va ku va ri i vana va le ndumbeni ene a va swi twisisi ku why va ku i vana va le ndumbeni ni tele ku ta mi pfuna ku ze va ku mi vana va le ndumbeni i ku na lexi wehe xi kumaka benefit ka wehe u la yi thyaka ndhumba hi u endla u tlilina ka ndhumba liya kokwani ku rhandzisa swin'wana swa mihlolo ene loko u ka u nga swi voni sesi kokwani loko u tshika a fa u nga se dlamuka laha ndumbeni a ku na lexi u nga ta xi endleka na loko wo tekiwa ku na vukati lebyi nga ta u ta lava vana nkarhi wun'wana va ku pfalini kuma swa ku vo teka i ngati ya wele ya nkarhini ya kokwale va yi teka vakokwana va swi kota ku yi teka va yi hlanganisa leswi va hlanganisaka swo va vulavula na swo va vulavula va celela u ta lava n'wana vutomi bya wena hinkwabyo famba u zula u nghena vukati va lava n'wana u nga nkumi u hetelela vukati u nga byi kumanga u jika u ta vuya kaya i swilo leswi swi nga vulavuliwa eka ti-altari wo vekiwe ku n'wana wa le ndumbeni swilo leswi ya kokwana wa kokwana a nga swi landza leswiya loko ku ri u phahleliwini laha kaya laha swindachani leswi swi etlela na wehe a swi endleki munhu a ya khendla xilo lexi n'wi ngheniselaka mali kumbe a ya khendla xilo lexi xi n'wi endlaka a humelela evuton'wini xilo lexiya xi nga lavi masangu sweleswo famba ya vutsanganga yin'wana na yin'wanyana leyi khendlisaka va ta ku byela ku a swi nge endleki loko ku ri ku i maboys ma lava masangu unless loko ku ri ku i nyoka na yoho yi na ti-terms and conditions ta yoho loko ku ri ku yi lava ngati loko ku ri ku fanele ku fiwa so loko u vona u ri wa le ndumbeni pasopo huma ene u nga ti humeli that is why u ta vona vakokwani va zonde ngopfu ku swa ku mi fambela mi tlangela tikerekeni mi tlangela lomu ka na matende ku chumayeliwaka hikuva swi ta swa ku ta dlamuliwa timhaka leti and the moment swilo leswiya swi dlamuliwa u tshika u ya kerekeni u fika u khongeleliwa kokwani laha ta tshika vabya tin'wana ti nga teki ta vabya swin'wana ti nga teki hikuva swilo leswi swi twa ndzilo ku ntombi ya le ndumbeni loko so u ya nghena ntombi ya le ndumbeni ku ri u ya nghena ndumbeni ku ri kwala u teka hikuva ku tlhandleke mavoko u pfurha ndzilo kokwani ta vabya tin'wanyana ta ndzilo now a yi tlheleli vana va ndoda va banana hi rhanga ro hisa hikokwalaho ka yini na because xilo lexiya xi lava na ndhawu laha xi nga ta tshama ku mi fanele mi xi shera loko xi hlupha laha loko we u tshika u ya fika u swi timela kumbe ya nyangeni va ta fika va biya va endla yini swa rhurha swi ya ka mfowethu loko mfowethu swi fika swi n'wi xanisa vana va yena a va vabya a famba lava ntirho nga wu kumi loko a khomala swilo swi nga lunga a hetelela na ya decide a ya kwini a ya le eka department ya munyama a ya lava timhaka va fika va n'wi profeta va n'wi byela va ku heyi ene loko va n'wi profeta va ta n'wi byela va tlhela va n'wi byela va ku phela swilo leswi swi ku xanisaka swi ta hi le ka buti wa wena ene laha se ku hundzuka yini i confusion and Satan is the father of confusion u tsundzuka Satan i papa wa maqhinga ku pfuka confusion loko pfuka confusion Satan na mademoni na ma-devil worship na va celebrate na mfumo wa yele henhle le wa celebrate because Satan na tilo ra yena ni ta bula hi ro siku rin'wanyana ku why Bible ku our father who art in heavens yi vulavula hi matilo hayi tilo matilo hi ta vulavula hi yo siku rin'wanyana ku ku na tilo ra xikwembu ku na paradise ku na tilo ra Satan ta vulavula hi yo siku rin'wanyana la yi nga ta famba ya faka ti dzike ngopfu timhaka leti ni lava vanhu lava nga ta lava ku ti twisisa va tlhela va kholwa a hi fambi loko a fika makwenu va fika va n'wi byela va ku swilo leswi humalele ka makwenu loko se swi fika i confusion we u ri yini ku sungula ku pfuka vuloyi buti i one lawyer ene buti a nga yo ku lawyer buti swi voni swa ku vana va xaniseka vana va ye a va etleli vana va ye va vabya loko loyi ku huma loyi ku vabyeni ku nghena loyi ku vabyeni la kaya loko va khoma leswi a swi lungi a va etleli na vusiku ku na swindzhuti ku tsutsuma swilo henhla ka mazenge i swilo leswiya na ye a vona ku heyi na hlupheka a suka buti a ya ponisiwa na ndyangu wa yena hi n'wi twa se a vulavula manjheni a vulavula ku fana na Yoshua a ku mina na ndyangu wa mina hi ta tirhela xikwembu n'wina loko mi lava ku tirhela mi lava ku tirhela swikwembu swin'wanyana swa vambe fambani mi ya swi tirhela buti a suka a ya ponisiwa na ndyangu wa yena va biya la kaya loko buti makwavo lahala a famba ya swikuma va ku swi ta hi le ka buti i ri buti waloye hikuva a nga tivi ku kahle ku na yini behind the story i yini leswi nga kona la kaya leswi taka hi le ka malembe ya le ndzhaku leswi kalaka swi nga dlulisiwanga kahle la mutini a suka na ye loko a suka ya nyangeni ala gadla buti a kuma swa ka buti ka hisa hi ku buti se yi amukele Yesu a zula na ya buba a hetelela a kuma ntiyiso a ya kerekeni a ponisiwa ku sele 2 a va ri 4
Thule yi rhwala ndzhwalo luwa hinkwawo. Loko swi xanisa lwe loko famba swi lava ya tinyangeni va fika va ku hey swilo leswi phela swi ta hi le ka vabuti wa wena lava vambirhi. Luya area va gqoka tisudi va nga ka va khongela kodwa i va loyi va gcina hi vo va hi loya kala kaya. Ene mpela vhele loko se swi ya u famba u ya swi landza swi vanga ku voye ku loya ku ri ka va ku loyanga na vo biya mimiti ya voho hi xikhongelo. Voye kuma Yesu va n'wi kuma ngati ya Yesu masiku hinkwawo ya hanya ya tsakama emindyangwini ya vona. Maloko tsima wa va protector Xikwembu xi chikini ndzeni ka mindyangu ya vona va kume protection ya vutomi bya vona hinkwabyo. Loko se thuli ya yi sungula ku banana yi rhanga ra ku hisa n'wana le kaya lexi nga ta endleka la ku ta hetelela ku sala wun'we kumbe vo va lava vambirhi va to hanya hi ku hoxana va hetelela va nga ha lavani. Un'wana a ku vana va mi nga yi laya lava loya mi la ka buti va loya na lowun'wana ka mi nga yi la ka buti va loya. Vana va hetelela va kula ku nga ri na rirhandzu. It's the confusion. Hi leswi Sathani a tsakaka hi swona. Hi leswi Sathani a tsakaka hi swona. Ene tsundzuka loko swi n'wina mi nga marhavi mi nga vana va munhu. Vana van'we i mihandzu. Papa a ri nsinya. Tidyondzo leti mi nga dyondzisiwa toho i timintsu. Mara xivutiso i ku i timintsu ta le kwini na? I timintsu ta le munyameni kumbe timintsu ta le ku vonakaleni? I timintsu ta le ka vhangeli kumbe i timintsu ta le ka maaltari? I timintsu lexi salaka until u ze u khumuka u ya kuma ntiyiso. Now vana loko va ri mihandzu ku fanele ku vonakala mihandzu ya leswi we u nga ta va u va kurisise xiswona. Wena u rhavi leri humaka ka nsinya loko u nga swi kotanga ku va u famba kahle wena u na responsibility ya ku famba kahle ku vana va wena va ta kota ku dyondza swilo swa kahle. Va ta kota ku va vana va ku rhandzeka etikweni. Va ta kota ku va vana va ku rhandzeka eka society. Va ta kota ku va va vana va pure. Loko n'wana a famba laha ku vonakala charisma ku vonakala nkwetsima wa Xikwembu swi le ka we u nga rhavi ku va u amukela Kreste Yesu. Vana va we va ta kota ku va mihandzu ya we ku nga vana va we va kota ku vonakala va ri vana va kahle ku ya emahlweni. And mark my words kusukela ka we ku ya ka swintukulwana swa we ku ya hala hikuva u amukele Yesu u tshove majoko na mindzukano hinkwawo leyi nga ta ka ti-generation. A swi na mhaka ku ve 500 years kumbe 600 years mi ri karhi mi xaniseka. Mara hi ku tshova ka we majoko kusukela ka wena le ka vana va we na le ka swintukulwana swa we ku ya le Xikwembu xi ta va languta hi tihlo ra tintswalo. Evuton'wini va to vona swilo swa vo swi pfuleka loko va khomala swilo swa vo swi pfuleka. Loko ko ka nga humi xintukulwana na xo xi nga ta fika xi huma ndleleni xi famba xi swi lava xi twa ku hlupheka hi ku swa endleka evuton'wini u nga hatli u humelela ku fana na van'wanyana. Xikwembu xi ku tirha xi ku testa. Xikwembu xi ku tirha loko xa ha ri ku tirheni Xikwembu u twa ku xaniseka. Mara loko u pfumela Xikwembu xi ku tirha la u nga ta humelela ku ka ha ri na loyi a nga ta pfala. Se ku na swintukulwana leswi nga ta kala swi nga pfumeli ku la ku testiwa hi Xikwembu swi nga ta ka swi nga pfumeli ku la ku swekiwa hi bota ra Xikwembu. Swi hatla swi tlula swi sungula ku ya famba swi lava vutomi bya ku olova. Hi vona van'wani va khendle tinyoka va na timovha hinkwato va na tiyindlu letikulu va na mali hinkwayo mara a ku na vutomi kaya. Yaloye a nga ta famba a ya lava leswi a nga ta swi lava a nga ta fika a swi lava kusukela ka yena vana va yena generation ya vana va yena ku ya le hi yin'wana nkatazo futhi leswi nga ta lava xintukulwana futhi kwala ka generation xi ya tshova majoko ku amukela vhangeli xi kuma deliverance xi amukela Yesu Kreste vutomi byi sungula vuntshwa. So i routine ya vutomi leyi vana va le kaya maxangu ya vutomi ma lava vanhu lava nga ta twisisa timhaka ta ximoya. Timhaka leti ni mi byelaka tola a swi na mhaka ku wa kholwa kumbe u kholwa swi na mhaka ku wa kereka kumbe u kereki mara mhaka nkulu loko ze u twa timhaka leti swi ta ku lidela ku u kota ku swi twisisa ku a ku na nchumu na xin'we emisaveni xi hlulaka matimba ya Xikwembu. A ku na nchumu na xin'we xi hlulaka Yesu Kreste. A ku na nchumu na xin'we xi hlulaka vhangeli. That is why ka tindhawu ta ku tala vanhu va ku tala a va pfumeli emakaya ku miya tikerekeni because va chava ku ta tshuxiwa mi ta dlamuxa mitlhamu liya yi nga riyiwa. Mi ta dlamuxa leswi ya va tirhisaka swona. Mi ta dlamuxa mi ta ta na ndzilo ivi titokoloxi ta vo ti nga koti ku tiyisa mali kaya. Ivi loko se swi sungula swi va hi ndlela leyo ti sungula ku twa ndzilo ti lava ku famba yelwa a nga famba landza swo fana sungula ku xaniseka. So mfanele mi tikhoma timhaka leti ti hanya ka n'wina. Xikwembu a xi mi endli kahle mi nga fambi mi bani na rhanga ra ku hisa emakaya laha ni mi tisele xitshunxo lexi mi fanelaka mi xi tiva ku hi xona ntsena xi nga mi tshunxaka. Loko mi lava ku twisisa kahle a wu ri ni mi hundzisa katsongo 5 minutes kumbe 3 minutes se ni heta mi tlhela ni yi tlhantlha kahle mhaka leyi mi kota ku yi twisisa. A ni ri mehe a ni vuli swona ku va le hansi van'we a va kona ene a va mi tirheli a ni vulanga swona. Loko swi ku tirhela swa ku tirhela mara tsundzuka leswaku ku na vanhu
va ngo va fambe va ya kuma information leyi va nga lantiswa va yi kuma kwini lava nga ku fika va chumayeliwa swa ku i va le hansi va vo kumbe vakokwana va vo kumbe vatswari va vo lava se va nga hundza emisaveni emademoni. It's not it, a hi swona, it's a wrong source. Ene futhi a ni pfumeli mehe loko yingisela video leyi ta ku tlhantlhela kahle u yingisela video leyi nga ku khendla hinkwembu yi ta ku tlhantlhela kahle ku a nga kona mutswari wa ko i love a rhandza vana va yena hi mbilu na moya na loko ku fika siku ra i fanele a fa leswi a swi hleketaka mutswari hleketa ku vana va mina va ta sala va xaniseka. Now ni byeli laha, if your mind is logical i koho mutswari wa ku a nga mi rhandza hi mbilu na moya a hetelela a lova loko se a lovile a sungula loko se a ri hala ka sirha a lovile a sungula vana mbilu ya ku biha a swi koteki. Loko u ku impfalela tindlela swi vula swa ku a nga mi rhandzi from the beginning. Impfalela tinjhani tindlela ku ri ku a mi rhandza. So leswi tirhisa logic ya wena swa tikomba ku a hi yena yehe loko mi ya n'wi kuma tinyangeni mi ya n'wi kuma ka vanyamisoro ku hijack-we moya wa yena. Loko va swi kota ku dlukula munhu va ya n'wi tirhisa n'wi mi tiva swa ke fini ku ri ku wa rimisiwa masin'wini na vatswari va n'wina na vakokwana va n'wina va dlukuliwini mimoya ya vona a yi le paradise a yi kumanga ku hlayiseka eparadise la ku nga pfaliwa hi xikhiya xa Kreste.